Punggaham sing tabuk mungkin hadi muya kadang-kadang kacang layo. Kurang lebih sekaham muya. Itu yang rogop tunggu muya kadang-kadang kurang. Kaham-kahama. Tumama. Iko bising ba? Kurang muya kadang-kadang kahama-kahama bising ba? 해배겠다. 해배야. 뭐 공라? 아들 그냥 그런 거다. 해배야 공사 거 프로코토마. Abisingnya tahu kok yang kayak gitu bro. Aduh tunggu, itu apa rama tinta kalau terserap zak tinta mau. Orang muya kahma orang. Mak kayak mau ke kalang sih, kongsuara. Iku mau ke Sakawa, muya mau ke Sakawa. Iku orang kong ngebas terampan ah. Iku orang bahas kata cowok-cowok kau, lucu-lucu perkorm-korm. Iku, kalau hemen cuma hapan berah, bang wah semang, siapa kemana kita? Berai ke kana mah, kang kamar tu jakara. Mau tanya lah sama, si dama. Oh, ada apa tunggu?